لسر في مجاري داخوانين تركيا هروها أمريكا بهتر راوستن ما میوانداری ما مصطفى دیمرای بر پرسنی ویزگاه پیوندین گشتی ین شپیلا پیشروجا کرد لسوریه کریه ما مصطفى دی دما تباش با سپاس شبو بشتربوناته جه داخوانین ترکیه و امریکا می دست به مجاره خوا بکن ترکیه رجده لسر انجام دانا اپراسیون کلشکری ایروجی لسر زار سروک ترکیه رجب طیب اردوغان هر دو باجار هر دو خال ام بیجن ترفعتو من بجي دستشان كان جالي خوفا امريكا هنكي وياكي ردك يعني دو داخوانين جدا هاتنا هولي هون وياكي تشاوا شروع ذكرون دخوين بله ایوار باش کاکشی خود دستپیک دا وقت ایران تفده زعنن ببونیا 17 سال سر شهید بونا شیخ شهدا معشوق الخزنوی دا در باس دبی ایگو سر دست رژیم سوری هات تیرول کرن مش خدای مزنی مهربان خوازن و بلوانیا خوشاب که و جهوی بهشت به جبرش خواف قفه ترکیا نتشتكينون وكم سرما ملاتي كرد يعني دست بيكا 2019 دا وقته و پیمان هات آوا کرن پیاده دوری سینور بکوه سهودی کیلومتر ترکیا هر ناوی جارك و جارك وين اپراسیون به کاردینه و داخویانی خود درخین و اپراسیون که بجهینه و براستی ترکی جدیت و مسئلات دا جار نوا گفه بجهدینه جبر وی گند بیشن چاوا جدیه ما مصطفى دی اف رشدبون خوا اف اصرار خوا اف جدیبون خوا جکه ام بیجن گلوبا کاس چرا کاس جکه استاندیه حتی کو و اپراسیونی انجام بده ده همان دمه داخوانین بروواج جه امریکا درد کبن بله شخوا قوا تركي درباسي عفريني بو بالتوافق مع روسيا او پیمانك نافبراوا وروسيا ده وهروها سريكا هنيه وادا فريديجي او پیمان نافبراوا وامريكا ده تركيا بتناخوا نكاري اوبراسيون كل دفري كردي بين او غيري دفري كردي ترفعت من بج بيجو جلوباكس يانج امريكانا يانج روسيا بسلينج بوي افهمون يه صفقات كونغرس سوتشينا 2019 هذا ودناف لبي تركيا ده هروها بلكي خرط حنا بكارتينين قابا ايرو دوريات روسي امريكي او عفوا تركي روسي در كفن سرسينور واحداثيات دقرين وصورة بيشندانا افهمول جمعاني توسيخ كرينا وفابلكا تركي بكارتيني كنجي در فتش دولتا تركي رده في بلكي بكارتيني وقت شاوا ايرو در فتش رهاتيا ايرو الشر روسيا در باسكرنا اوكرانيا دا كتي الشركي دوف دريج در اوكرانيا دا وتخوازي في نقطة شخورة استغلال بكي بكار بيني هروها دا خوازا فنلندا وسويد در باسي كيتيان باشا ما مصطفى دي دفردا برسك هاتا هولي تركيا بحثا باجاروك ترفعتو باجار من بجدك بگومان د سیاست ده دوی بهفگوارتن هبه مقایضات هبن باشه ترکیه تنازل سر چی کریه ده ناوا سوریه ده ام بجن هن خاکان و تنازل سر بکه وکو ادلبه یان هن باجارندن یان مجارن ناف دولتی وکو نهات بحث کری وکو سوید و فنلندا و اوکرانیا بلش خوا باجار ترفعت و من بجيك دفري سركبو ايغو تركي تخوست دسبيكا 2019 دا جو درباسي فا باجارات ببي ل روسيا وامريكا هروها او جلوبا كاسك نداني دجبوي ترفعت وانتفد زانن جرنجياوي بالنسبة لتركيا سرد استا سياسي وسر استا عسكري دوري سينوري تركيا 15 كيلومتر هروها تركي بيجي چه ایریشکا تیل سر گوند و باجار ترکی جدورا ترفعت در کفن او موشک او اوچک و سر آستا لشکریجی ترکیا یعنی تخست براستی خلک وی دوری دستپیکا در باس کرنا پیادش ترفعت را خلک وی دوری بلکی نجارکی و ند دو اوسیا در کتن پیشاندانا و داخواز ترکی کرن
انه درباسي فادا فراجي ببن وارزگار جي بكن افيك جي دهيلي تركي بهردو دفرافا وري قريدان ويعني تفاي هولداني خو بكي جو درباسي ترفعت ومن بجبه ترفعت راست ايرود بن بيادي اداره ويناتي كيت بن كنترولا روسيا ده هروها اليه ديجي من بج من كنترولا امريكا ده درباس كرنا تركي جوا هردو دفرادا بيغو مانوي نبي يعني هف تيجيشتن بروسيا رجي كريا ما مصطفى دي درباره ترفعتو باجارندي بله يعني هر درباس كرنا دفرك جواني في بيغلوبا كس يانج روسيا يانج امريكا وريستان هكر تركيا بتناخوا درباسي فادا فريدي ببا بيغو آستنگي او بيغو سدام بيشاوي سكني با او فيتوش با هردو دولتا بيغو مانون تفد زانن تركي ويد رجاع ولد درباسي جلك دفريدي بعد حتى بدير كجوي درباس بوبا هكر اريكرنا امريكا وروسيا هبانا باشا تشتا جرينج دوي دريدا كاك شيخو دفي مهو هيفي خوب امريكا جي جرينا ديجبوي تشاوا يعني امريكا ايغو دبيجي از بشتفان مش قصديرا وقتها تركي درباسي سريكا هنيه بو امريكا وك شتر بيجم تبشتفاني او تالي دعم وعالقنا دا بيادي هارو عقلو باكسك دا تركي جبوي ونتف دزانن تركيا وامريكا تيكريه واني ديروكي نفس صلي صالة بيدا حتى وكفيكي لكي نابي ايرو امريكا تيكريه حقوق بكي بتركارا في سبيل بيادي وقصدي ما مصطفى دي يعني دسبيك اخفتنا خدا جيت بحثي كرتا قلت بري ركفتنا كاتيه مذكرن 6 كيلومتر دفي قصدي يانجي بيدي لوي دفري نمينه وقصدي جي اقهدار يعني باشا اگر اف ركفتن ياكد نافبرا امريكا وتركيا لاليكي وتركيا وروسيا لاليكي دن هاتيه امضا كرن اگر ورا انجام دان تشتاق نافي خو روجاوای کردستان دمینه تشتاق نافي خو دانستاندرین کردی کو هیویا خلکی لسر هبون به سرپرشتیا امریکا بون تشتاق به ناو دانستاندرین کردی رهبریه که هفبش روجاوای کردستان دمینه گلو شخواد کاک شیخو اما هلوستا ما وک شپیلا پیش روجا کردی سوریا جی هرو هاو کنجمان اجتماعی کردی امنا بیک ایریشه نبیه نه یک شریل جبوی چاره سرکرنا چکداری دهندروی سوری دب تبایی امنا پیرنا جبوی قربانی پردبن هروها خلق سوری بتبایی بکاتی خواد دبنا قربانی وقت آماجی کر یعنی پیادهجی قابندی و پیمانی بوه 2019 دا نه جز اکج پیمانی بس اره کریه سروی پیمانی 2019 دا اما شمته چه تخواستن وقت افگرا کردی سوری اما بلکه امنها یک رزیا خواه ام آبا بکنجی امن کاربن و ایریشا بسکنن جبوی براستی روشا سوری بوا روشک ناب دولتی اقلیمی ای دشتی سوریا تف در کتیه نما بویا پرسگریکک نقبه نابراری جیمه و معاقب بسیونه دا هروها نما خلق سوری بتبایی نمانا جزءک جوه پرسگریکه اجمت خواستن گو امکاره بن و دوریدی بپارزن جوا ایریشا جوا دست وردانا ما وك انجمان اجتماعي كردي براستي ما همو هولداني خو كرن وامجاد بون امرش بون گو ام یک رزیا مالا کردی آفا بکن لی مخابن آلیه دی چاوا ملید میزا برجواندیه می ملاته می کرده ده هیا آلیه دی و افره کفتن بداوی کرن و بون صدم کو اف پیمان سکنی و نگه سری و اف یک جی بو جهه مطرسیه بو جهه نرحاتی الجم ملاته می کرد و اف دفره می دیجی ایدا راستی ایریشا ببن و نرحاتی الجم ملاته مل کردستان سوری بله داوین پرسیار ما مصطفى دي درباره باجروك ترفعتيه بگومان وكو ام حميد زانكو كوچبركري نعفرينه در بدل نعفرينه لودره بجيد بن باشا چرنويسا وان وچبه پيده وجاره كدن وان كوچبركريان وان در بدلن و برف كيجان دفره فببه
شخوا اف مطرسي هاي اف يك هشت انه جوهرتنا ديموغرافي الدفاري ما كردي تشي ببي جبوي خلق كتينا دفاري ما وخلق ما تشن دفارة كدي وام براستي مو كان جمانا اجتماعي كردي ام نب جوهرتنا ديموغرافي منا ام بفقراندنا بنابري ما حمو دفاري ما اي جوجي دركتن فقرنا جه خو فقرهنا مالي خو بحمايتها دولتي ضمانات جوانا هبن اف كسي هاني ورنا تعويد كرن ايجو مالي وخاني وممتلكاتي وحموش دست شون ام نبقو هرتنا ديمقراطي فينا ام ديسا ام دوبارت كنو كان جمانا اجتماعي كردي ام فقرار خلقي ما سر ملك ومالي خوا برنگكي رحاتي وبرنگكي آرامي قال لك سباس جبو ما مصطفى دمراي برپرسني فيزگاه پیودین گشتی ین شپیلا پیشاروجا کرد لسوری قال لك سباس جبو شروع وینتا